Hello guys, good morning. It's me Simpleng Bisaya. So, mulakaw ko karon kay sugo ko ni nanay. Kani nga box ako na siyang ihatod. Ang sulod niya ni is mga jewelries, mga rings. Ako na siyang ihatod sa jewelry shop sa suki nila. Naman sila suki dire. So, ako na siyang ihatod para nalang siya ipa-adjust. So, anyways, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na ang click the bell button para updated din po sa aking mga videos. So, karon padulong na ko dito. Medyo layo-layo pa na ang jewelry shop. Ano nga, ang sulod ay nga ng box na kandida. Kuan ni siya kabuk maunsi siya kabuk ang sulod man siya ang kuan pa-adjust ni nanay suki ang gusto nila kani siya mo na sila ang iyang ipautro. So padulong na ko dito medyo layo kamay. So ako ang pakita sa inyo ang amo agian padulong dito na lang ako i-mention ang jewelry shop ha. Kaya ko dili pwede kilay ko. Hindi kasi uso bunot kilay dito eh. Hindi na ako magpabunot o kilay. Hindi na uso dito magpabunot ng kilay. Ito ay ginuot ko. Mas pa ang tingog ang sound sa sakyan kaysa mas malakas pa yung boses ay mas malakas pa yung sounds kaysa boses ko. O kakaloka. So pasensya na lang guys mas kasi itong maniho na to mahilig kasi siya sa mahilig siya sa prayers ba every time naman maniho siya prayers talaga yan ibigay niya. Yan ang background sa gawas. OMG na ako aring parking area. Saan ko agi ani lang hiya talaga to ba? Pwede ba kumulok sa diri pwede kumulok sa dili pwede di ay tuwing kakaloka di ko pwede mo agi diya kagwang manihuan ni oy init kaayo ba straight and then left. Go straight and then left. So, ito na. Bye. Okay. She said she wanted to send the sizing for this. Yeah. She
some of the sides. Yeah. Okay, have a set, just 2 minutes. I will make a receipt for you. Okay, thank you. La, 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 la. مدام هلا بوريك الحلق جاهز. الخاتمين بس بدهم نص ساعة زمان. مش سامع. الخاتمين بس بدهم نص ساعة زمان. بس الحلق هلا جاهز. جربيه كثير ممتاز. والله عندك اكل اول شيء آه، بس يعني بس هو جاهز ويحب. ما فرشوا يعني شغلة الشيء بس لأنه انحطت هاي خافت يصير في هذا الشيء إذا Piece here. Okay. Just your signature here. And your name. And your mobile number here. This is your ID. Okay, same copy, I have this. This old photo. Tapos na guys. Uwi na ako. One outdoor. Oh yeah, on the mix. Uwi na ako. Manglaktod ko bi. Manglaktod ko. May sakyanan. Baha man diring dapita. Unsa ba? Nagbaha man diring dapita.
Asa naman tong sakyanan? Uy. Asa man dapat nag-parking? Asa naman to dapat nag-parking? Muna siya Alpardan. Nag-parking ang sakyanan. Uy, kagwang ano eh. Shit, bahong piat-piat. Baho ato eh. Asa naman to? Nag-parking si Torn. Asa nag-parking si Maniho? Mura man ni siya gikigwang ang persang inita. Wait. Tawagan ako siya, be. Ito oras siya, nakita na ako. Walang hiya na to. Ang tagalinis ng sasakyan. Nakita na ko siya, sarang to. Kainit ba? Init naman ang Qatar, oy. Kung agtuon wala pa siya ka-move. Ini-move na siya. Saan na siya moagi? Diri siya moagi. Tagbuon na lang nako. Tagbuon. Lock. Kainit. Tapos uwi na ako. At home murag na sa balay. Kamawat rapod eh.
Putol mo na ang ulo. Ouch! Guys, thank you for watching my YouTube channel. Salamat sa paghatid ninyo bukas sa pagpanood ng aking mga videos. Isa ura to dami. Kana bang di pa makalingaw ba? Pero nagkuanjud mo tanaw gihapon mo. Salamat ha. O amping mong tanan. Ingat kayo palagi dyan. Babush. Sa ngayon, sa karon di pa makalingo ako mga video kay puro ramang tudnik na lang na ay kuan mo adto gawas mga road trip kay kuan mo good di para sa una ba kuan sa una pwede mag tawag ani sige miglaag sa una kuyog sa mga alaga nila amo syempre makapag-video ako doon pero karon yung pandemic pero sa balay permanente makagawas na kong subuon kong amo ngayon iparaan ba yung jewelry ipahatod dito sa jewelry shop yung ipa-outro ano ba ipaayon niya yung naanaral sila hatod sa bata sa eskwelahan yung naanaral sila ang mga video ulay lain. So mga oras to, ingat po kayo dyan. Hello guys, good evening. Mula po ko. Hello guys, good evening. It's me Simpleng Bisaya. Sa mga hindi pa welcome sa aking YouTube channel pala. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman. Click the bell button para updated din kayo sa mga video. So ngayon, gisuko ko ni Madam. Patuon ko niya og lagon. Layo ng lagon kay Pearl man pud na siya. So Pearl sa kuan patulo loa sa Arabic. So madto ko karon dito kay gisuko ko Madam na siya yung iparap na jewelry. 70 ha? Not like this. Muhammad, is straight. Okay. Tob na ni tatay. Hindi pa plancha diri sa kuan. Guys, dito ko man ako sa lagoon. Kaman ako sa lagoon sa Alberdan. Ay, dito ko sa Alberdan. Nakatod man ko nga ito ang ahas. Karon, okay. Human naman daw. So, it's up. ذكر ربه يسلكه عذابا
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأطول قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها قوله عوج وبفتح العين والواو وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في ربطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك I فنصرته don't know where is the shop. I will وسألك search. فأعطيته وتوكل عليك Which door this one? فكفيته. اللهم اقسم I know, لنا not من far from next خشيتك ما door. تحول به بيننا Next وبين door because I want معاصيك، to go jewelry shop. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، This one ومن cinema last. اليقين ما تهون به And where is the علينا other مصائب door? الدنيا. Better from here. ومتعنا Okay. اللهم بأسماعنا They are lost. وأبصارنا Kailangan palang i-close. Ngayon, iteras. Close mo muna. Kasi iteras kailangan. Buti na lang dito ako bumaba. Kasi ito pala yung pagpasok pala. Pagpasok dito sa entrance, ito pala yung shop. Yan ang entrance eh. Buti na lang, sabi ni Maniho, dyan, dito ka na lang bumaba. Sabi ko kasi, shop ang hinahanap ko. Ito pala yun. Ito pala yun. Excuse me. Madam, she brought this one here and then she want to wrap only. Is that right there? You see the corner? Yeah, yeah. They have the Okay, thank you. Doon pala ang wrap. Doon pala. Ang ganda ng view. Wait ba? Taran! Excuse me. Madam, she brought this one from here. And then she want to wrap onto this. Sala. Thank you. Well, Sala. Let's wrap this one. This one, this one. Gift for who? Madam Manna. Madam Hadir Al-Jabr. Madam Hadir, what? Al-Jabr. الزبور. Al-Jaber. $1 million one day, there you go. So خلاص. How much our target? 25 kilo. She said 25 kilo.
ترتيبات هناك فطلع. ذهب هونيك. وين هونيك؟ هونيك عند كافو. هون في بوديوم اسمه زين. الاسكان. الزحمة عنده؟ ايوه. وين الله يعيننا. تعالي تعالي خلينا نشوف جديد. هذا قديم بس جديد كله هونيك. ما كلمت لي انا والناس اللي دائما اكلمك. مدام. ما قلت لي بكلمك اول شيء. والله اليوم بس لسه بنعرف فيهم هذا المرة. انا ما احب الزحمة باخذ راحتي. خذي راحتك لو بدك تختاري، لو بروح معك واختاري اي شيء وبجيب لك رقم. ليه احسن؟ يلا بروح معك يلا. هذا كمان موجود. هذه ايه معمول طبيعي وزمرد. بس ما في ما جابوا. بس لحظة مدام خليك دقيقة بس. Thank you. هل سبيجر؟ Ito yung sa tagamay dito din. Ito yung sa tagamay dito. Nabot na siya 6 minutes. Diba? Ang ganda ng ikot-ikot lang. Ikot tayo dito. Ang sanang tara. Ayan. Diba? Baba kaya ako. Sa taas. Ang ano niya, Mayon.
na ako. Ano mayroon doon? Ay, ano yun? Anong shop yan? Anong shop yan? Chanel. Chanel, Chanel. Chanel. Curious na ako. Kamapagalitan ako nag-video kami kasi lahat. Nag-video kasi nakasalubong ko. Ikot lang ako. Ganda pala dito yan. Yan. Tapos ko na po 12 minutes na. Gawa ko ulit. Okay. So, nakaikot na tayo. Baba tayo lang. Baba. Si Muhammad. Baba na tayo. Diba, ang ganda ng view. Uwi na tayo. Uwi na. Tapos na ang Yalla. Finish. Huh? This one have big. Where? Yeah, 10 foot. It's still 10 months. Huh? It's still 10 months. How 10 months? The month is Expire, right. expire. The month is right.
Oh, middle. And yeah. Still 10 months. What is the date? Huh? What is the date? What's The date. What do This you one mean? March. March? This one March. Still have October. Okay. 1 or 2. Big. If this one big, you buy 2. This one big. How the ml? How many ml is that? You buy 2. Ulit na. Tingin ko nga kung meron pa dito. Nakakaloka. May nakakaloka. Huwag na. Dito lang ako. Ikot lang. Is also for optician. Ano po also for optician na ako? Hanggang dito lang yata ako. Napagod na ako. Napagod ako sa kakaikot. Ay. Dito lang ako balik na. Far. Saan na nagpapin sa Manila? Charanda. No, no. Saan na kasi Manila? Tugnaw na ko. Manila. Tugnaw na oray ko dire. Asan ang sa parking na dito? Ano na ako? Diba sa hangin?
Katupon. Ito. Katupon. Guys, katupon. Yan, isa lang ang binili niya. Ay, stick. Stick. Uy. How I will open the door? I can't open. I can't open. Huh? Go forward. Okay, you go Alfardan. الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف
فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم عن قوم لا يؤمنون فهل
have today Yeah. will be ready. That's why she told me to come here. Listen close. Assalamu alaikum. Johar, now this item, which now this rings, the different rings and the bracelet, you told me will be ready today. But until now, now customer came to collect. It's not ready. Okay, tomorrow anytime you can come. Tomorrow? Yes, tomorrow Okay. you can come anytime and collect. Okay. Tell her sorry and we will give special discount. Okay, thank you. Or we will call tomorrow to confirm if. Sure. Sure, Will be tomorrow? ready, yes, sure will be. Okay. Thank you. Kakaloke. Wala, di ay natuluan. Baby. Thank you. Sa traffic ba din bakita? Saan ang sakyanan? Asan ang sakyanan? Ay, baho agri, oy! Kakaloka. Baho ba? Oh, ano ba yan? Shit. Baho ba? Not finished. We need to come back tomorrow. عليك الكتاب بالحق مصدقا You're calling to لما madam بين that is يديه already finished and then now it's not yet ready. والتوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين